Coca-Cola, ćao posle ovoga. Čak i ovoj Zero koja važi za malo manje nezdravu. Ljudi, ako ovo niste videli, ovo morate vidjeti. Znači, čovjek se nalazi ispred automata Coca-Colinog u Americi, gde možeš da napišeš personalizovanu poruku. I čovjek je napisao, Allah te voli, nema nikakvih problema. Potpuno legit, normalna poruka. Takođe, Buda te voli, normalna poruka. Ne, što? Pa, fino. Međutim, Jesus izbacuje grešku, na Isus izbacuje grešku. I jao, brate, ako je postojalo bilo kakve sumnje do sada, posle ovoga, stvarno, ništa. Pogledaj ovo, Satana te voli, pa nema nikakvih problema, što? Satana te voli, nema nikakve greške. Ali, Isus, previše providno.